kulonyaka ngesikhathi sibize imedia briefing okuyisithanga msabe indaba kwakumhla bathi J 20 ngomhla ka 20 June sabiza isithanga msabe indaba sakhuluma ngento ezu3 sakhuluma ngendaba yokuhlonishwa kwabobhodlozi sakhuluma ngendaba yokuhlonishwa kaTshatha into esithathu sakhuluma ngama artist amabili esizoba nawo njalo siwalonje okodwa ngama artist asuke sevelele kodwa ithuba enganikezwa wona okwesi4 esakhuluma ngakho ukuthi ngiyakhumbula ivideo ukuthi sekhona nihlehlo noyibuka sakhuluma ngehora labadala sathi sizoba nehora labadala kodwa ngase ngichaza ukuthi angizobasho ukuthi kuzoba wobani ngoba asikakhulumi nabo nebala ke ioffice lahlala phansi labuka ukuthi okay abantu ababili ngoba babili siqala ngabo abantu ababili sizoqala ngabo Phuzekhemisi owesibili Hhashelimhlophe ibona abantu esizoqala ngabo khona bebe ngibuza ukuthi obaba umfiliseni sibayekeleni kwashaka Cimanya cha no 12 asibayekile leli hour njengoba likhona sifisa ukuthi libe permanent feature singabe saliyeka lizoba khona njalo ngonyaka ozayo bazofika nabanye bafikele kubona labo baba laba bakhona esiqale ngabo njengamanje mhlawumbe babe bashintsha makhona isidingo kuyonge ukuthi isimo sithini kodwa hour labadala engalisho esithangamini sabe indaba lizoba impucuzo kumayisekhona lizoba khona ngoba kubalekile ukuthi uma sihlangene njengeingane uma besekhona abantu abadala esazalwa lento beyibambile singahlangani sodwa bese sikhohlwa kube sengathi abekho uthini uyenza ngicela ukubuza ukuthi ihora labadala phecelezi amadlozi izoba khona minyaka yonke yini sisazobona nabanye yes yenzi iyo lento engiaddressayo ubuza umbuzo right bengichaza lokho ukuthi ihora labadala lizoba yifeature ezoba khona minyaka yonke siyalizibula kulonyaka abantu esizibula ngabo Hhashelimhlophe kube Phuzekhemisi bazoba khona nabanye abazojoyina ngonyaka ozayo babe khona ngoba njengoba ngichaza ukuthi sesifuna ukuthi libe ipermanent feature na into esifunayo njalo masihlangene njengeingane ezincane abantu abadala babe khona ukuzobuka lezi ngane lento isayiphethe ngendlela yini bafike basikhuze futhi nala singezikhona kahle basikhuze ukuthi cha lana musani ukwenza kanje la yenza uma ngabe sizingane eceleni kwethu kukhona abantu abadala ngifuna ukumtshela ukuthi sizoya kude ngakho lento yehora labantu abadala ngiyacela ukuthi sinikeze iattention efanele bafowethu njalo uma ngabe sihlangene abantu abadala bohleze beyingxenye yethu siyobabiza babe nehora labo wonke umuntu ahlale phansi abuke sibuke ngoba bazoperforma live kuze nabaculi labanye bafunde ukuthi ulive kumaskande kusuke kukhulunywa ngani ngakho ngithanda ukumema wonke umuntu nomuntu ongakaze aeze kwi-festival kamaskandi akezobuka ukuthi makukhulunywa ngo-live kukhulunywa ngani abantu abadala bazositshengisa ukuthi kukhulunywa ngani ngoba yibo abantu abadala leke ngekhona ebukela kubona uma usuku ubuka nje leke ngekhona eshawu live ngoba ikhona leke encane ecebulayo abakuthathe emoyeni bakuthatha kubantu ababafica bekhona emculweni so ngithi lo ndawo nje bafethi ngiyabonga lo ithintile indawo ebalekile leya feature nami ngiyohlala phansi ngitele yonke into ngiyibuke ngoba njengoba ngisho ukuthi kufana nokuthi sobe sishisela impepho abantu abazoshisela impepho Phuzekhemisi noHhashelimhlophe ngithi angikucacise lokho njengoba sasikusho nje ngomhla ka20 kwi-launch sasingadlali ngani kuphela into ebisibambile ukuthi siphumele obala ngamagama bekufanele siphothule ingxoxo nabo uma sivumele ukuthi obani siqala ngabo ngoba bese ngeke sibabize bonke ziningi into ezizivimba kulokho so i-team ivumelana ngokuthi abantu bebe babili angiyinqumeli izinto la sihlala ne-team sidiscuss sithathe inqumo i-team yone advise ithi ababe babili yasiphakamisa amagama savota savumelana kwakushiya ukuthi hayi na amagama aphasayo